uleeteetiin dhahi yaa Muusaa baharaa jedheetitti dhufe waahin rabbi bira akkasitti dhoofnaan tahee akka gaara hallayyuma tana keessa godheef karaa gammachuun hori'a gama bahan duraa hoggaa Gibxi geessu walakkaa baharaa isaanii gajjigee gamaa gamanarraa achitti hambise waa Muusaa darara alamaan gorsuudhaaf eegas baase jaraa waa heddurraa barra yoo baranne seenaa namni diinin deemu booddisaa milkumaa siifin hima amma seenaa ajaa'ibaa barnootarraa argattan mee gurraas qaba osoon dheeressineen seenaa gaggabaaba ijoo qofa irra fudheesiin dhaqqabaa waan qophii har'aatiif ta'u munaasabaa barseena Yaaquba har'a himuu deemnaa namni diinin deemu booddisaa milkumaa Yaaqub ilma Isxaaq qalma Ibraahimii abbaa Yuusuf tahuu ammoon dagatini ummatoota mukaaf dhakaa soqatanii rabbii keenya jedhe warra gabbaranii sanitti ergame inni yeroo sanii ashtaarii guddaadha jedhama maqaanii hoggaa dhukkubsate daa'imni isaanii daa'ima fuudhanii bakka san geessanii tajaajiltuu mana amantii isaanii ishtiirta jedhamtu takkatti kennanii ashtaar jalaan dhayte kadhattiif isiinii yaa ashtaarii guddoo sitti haajamanii dhukkuba fayyisiif daa'ima isaanii jetteetti waywaatti kadhaa waan beeytunii ashtaar si gaafadhe ni fayya daa'imni jetteetti kenniti boodarra isiinii akkanatti nama gabroomsaa duranii dhagaa dafee mukni waa takkan beekanii agartan beeytanii nicmaa diin islaamaa namni diinin deemu booddisaa milkumaa galanni kan keeti yaa mootii aclamaa kunoo nu badhaaftee diin islaam filamaa isatti hojjechuun bareedina keenya urgaadha fi mi'aas ni qaba dandamaa namni diinin deemu booddisaa milkumaa mana waaqeffadha saanii naman dhayne inni ni tumama mukatti hidhame ammas namni isaan tuqu yoo argame ibidda darbama fayyaansaa hidhame gaaf tokko ummanni walitti qabame Yaaqub dhufe isaan gorsuudhatti seene dhagaadha fi muka harka keenyan sonye mee maaliif gabbarra rabbi keenya jenne jedhee gorsidhaani ummanni isaan morme akkas taatu wahin isin gaafadhame sa isaan kanaatu isin kana uume moo isaan kanaatu isiniin bocame jennaan jarri hundi ni hudhaan hudhame tokko isaan keessa Faaris kan jedhame inni tuma fuufee mormisaan lakkifne kunoo kana jedhe aseelota baane ashtaarii dadhabdu humaa namaan goone dantaa isin qabu waan naman fayyanne ani kanna dhibu rabbi hin argamne inni akkas jennaan dubbinsaa himame osoon turin jarri dhufee marsu seene marsaa qaba akka isin jalaan baane jennaan ariyaani Faarisiin qabame rabbiin ittiin dhiifne yaada jara kanaa beekidiin islaama booddisaa milkumaa dura bu'aan mana waaqeffannaa isaanii hoggaa dhufu akkas jedhe ummataanii oduu Yaaqubtanii bu'aan qabne sanii sa isin hin gahu isa dhagahuuni addaan faffaca'a jedhe ummataanii ummanni kasitti dhiisanii deemanii Faaris qabaniiti galma san geessanii waan inni jedheenis ummataa himanii ibiddaan gubamu irra murteessanii waan akka sireedha tirratti hidhanii gommaadhaan oofadha ishtii dhiggeessanii dubartii ummata gubduu ibiddaanii rabbi mootee qorqee namarran kaahinii odiddeesi gubna ibidda kanaanii gumaa dhiiga keetii kafali jetteeni Faarisni waywaate humaan qabu inni gatiin dhiigaa meeqa nin kafala'anii jedheeti gaafate Yaaqub jiddumaanii isattuu ka'anii inuu jarri amma namni diinin deemu booddeerru ma'aanaa atu gumaa dhiigaa kennu qabdaa barii jetteetitti kaate isattuu ishtirii akka jedheen ammas jaarsi mataa arrii osoo soddaalee tahuu baattee tarii ati suma gubna badaa shabbaarii
ati suma gumna bada shabbari janna Yaqub billan wa dubbate bari khana sitti darba huntokuma jarri jannaan itti fiige khasani ashkari achin radima jede dorga gari oso wal bubbotu gama gamas jarri leyban itti fide rabbin argeef nasri leyban jaarsa sodda Yaqub tahu bari rahimummaa qaban ammas gama birihi aango guddoo qaba ni sodaata jarri katti waliin teessu laalimee jabbaari ammas tahee duri karaansaa kanumaa namni diinin deemu yoomuuni tumsamaa galanni kan keeti yaa mootii caalamaa kunoonu badhaaftee diin islaam filamaa isatti hojjechuun bareedina keenya urgaadha fi mi'aas ni qaba dandamaa namni diinin deemu boddisaa milkumaa leeyban dhufnaan jarri furmaata argate Yaqub ni kafalaa waan firra fudhate jara lachuu dhiisa jedhee murtii laate dirhama 500 fiduu qabda kaate leeyban jennaan Yaqub firra achi laate faaris bilisoome amantii fudhate firra galchuu malee tolanatti oolte jedhee bira gale toltuutti hojjate wanni ajaa'iba zabana san taate yeroo haadha Yuusuf cimimmuun qabatte cimimmuurra turte rahimni rakkate abbaa hajaa dhufee dubbiin irra taate innis Yaqubitti faarisii ergate Yaqub quban qabu re'ee bobbaafate faarisitti himnan farda isaa yaabbate dhufee ijaan arge rakkoo isaan mudate rabbii isaa kadhate kophaa baheetumaa namni diinin deemu boddisaa milkumaa cimimmuurra turu isii dhageenyanii warri mushriktoota isaan dhaadatanii abaarsaa ishtartu akkas godhe jeni hedduu rahimasi qalbii isaan cabsanii Yaqub kophaa bahe rabbi booha inni as duraa cummanni isitti baajanii isin tumma sheena hindeessu jedhani har'aas ni dooteedhaaf natti dhaadatanii isiif daa'imallee narraan ajjeesini gammachuudhaas ka'ee jarattiin galchini jedhee gannan naqa rooba imimmaani mushriktoonni goobe gammadee akkaani warri nu khilaafu hundumti qeessanii akkas tahuu teessan jedhan ummataani abbaa isii layban laffate imaanni dubbii mushriktoota isa moohannaani garee isaanii tahu murteesse immoo inni ergoo mushriktoota tokkotti dhufnaani isatti dhaammate akkana jedheeni intala tootadha yoonaa fayyiftanii Yaqub biyyaan baasa jedhiitti naa himi jedheetti ergate gurbaaree fuusanii harabbii qurmaanne yoomiyyuu kanumaa namni irratti obse booda badaafamaa